hanyuma baba Kristo bakabyara abana. Iyo ufite abakristo batabyara uba ufite abakristo b'ingumba. Biragoye ko imbuto nziza yakwera imbuto mbi, kandi biragoye ko imbuto nziza yava mu imbuto mbi. Ikikwereka ko abakristo bagoye bafata za mistake zabereye mu ikanisa, akaba arizo bagenda bavuga mu bamamaza. Ni imbuto mbi yaguye mu mbuto mbi igiye kwera. Nyeganyeza mwene wanyu umubwire ngo iyo uvuga ibibi byabereye mu ikanisa uri imbuto mbi ugiye kwera izindi mbuto mbi. Nta mushumbuzi ubyara nta mubundi. Twese nitwaragiye inka, hari umwungeri uzubyara inka. Nyeganyeza mwene wanyu umubwire ngo inka nizi ibyara iyindi. Ubundi nta mushumba ubyara ubabyara abakristo. Umushumba aragira abakristo. Hanyuma baba Kristo bakabyara abana. Iyo ufite abakristo batabyara uba ufite abakristo b'ingumba. Biragoye ko imbuto nziza yakwera imbuto mbi, kandi biragoye ko imbuto nziza yava mu imbuto mbi. Ikikwereka ko abakristo bagoye bafata za mistake zabereye mu ikanisa, akaba arizo bagenda bavuga mu bamamaza. Ni imbuto mbi yaguye mu mbuto mbi igiye kwera. Nyeganyeza mwene wanyu umubwire ngo iyo uvuga ibibi byabereye mu ikanisa uri imbuto mbi ugiye kwera izindi mbuto mbi. Amen. Ukunda umukonje ni nkaho muri imbuto itari nziza. Tumupe Mungu utukufu, haleluya. Twere imbuto nziza. Iyo umuntu yumvise ijambo ry'Imana azarifata akaribwira abasigaye. Uko niko ubutumwa bwamamaye. Abantu bafite amatelefone kuri stati zabo habaho ibintu bisetsa, habaho ibintu bidakwiriye, habaho ibintu bya joking, habaho ibintu bya comedy, ariko ubutumwa bwiza ntabwo banyuza ku matelefone yabo. Nyeganyeza mwene wanyu mubaze ngo telefone yawe imaziki nimba itamamaza ubutumwa bwiza kandi uri umukristo. Yaba Imana yari impaye ubushobozi ngo bene izo telefone zitamamaza ubutumwa zikazabura inite. Durase Yesu cyubahiro. Haleluya. Asifuwe sa. Dufite inzira nyinshi zo kuvuga ubutumwa ariko turi ingumba. Amen. Haleluya. Za telefone zacu za stati iberaho ibintu zo gusetsa, ibintu utomenya. Abantu bakurikirana stati zawe nimba ari 20 ugomba kuzubabwira ijambo ry'Imana ukabishira kuri status zawe. Ya 20 ntuzobura mu mufata nugera mu ijuru akuje inyuma. Ubutumwa singo ngo twurire indege, mureke babwira abantu baza bavuga ngo gatuti karabuze. Wabuze urubyaro rwo mu mwuka, udututi turuzuye. Wobwiriza kwibotike, wobwiriza mu modoka, wobwiriza mu kabari, wobwiriza kuri plage, udashoboye ibyo byose wobwiriza abantu kuri status zawe. Itafashe Paul ntabwo ubutumwa bwamusanze mu giterane. Ubutumwa bwafashe Paul bwamusanze mu rupfu rw'umugabo bita Tesefara. Imagine umugabo yabwirije mu rupfu. Haleluya. Barimo bamutera amabuye. Muri rafukamye aravuga ngo nimeona mbingu zimefunguka. Na ukweli nimeona mwana wa Mungu. Ngoka ngombonye n'umwana w'umuntu abahagaze iruhande. Aragaruka aravuga ngo Mana ubababarire. Iryo jambo rikora kuri Paul. Haleluya. Yabwirije ari mapfa, yabwirije ari makubitwa,
cyane cyane. Twebwe tubwiriza batwishuriye itike na za protokolo nyinshi. Ico zura Tesefano yorira nk'umwana w'uruhinja. Asifiwe sa. Iryo jambo riramutavaye Paul aburamaho. Aravuga atoya. Yari umuhungu wemewe wize cyane amategeko. Ngo aravuga ati wapi tugomba kubamara bariye. Aje ahantu bita ngo ni Damasiko. Kukurikira bahunzeyo. Ngo hari nka saa 6 wagiye kugera neza mu mugwa. Iyo waje kugera i Damasiko wabanza kunyura mu busitani n'imirima ngo atungurwa n'umuco uvuye mu ijuru. Bibiliya zivuga ngo niwe muntu Yesu yakubisije ido wenyine. Iyombo pa umugabo agwa hasi ahagira iminsi 3. Nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo iyombo ryayesu nigitagaza. Iminsi 3 mwumva ibintu byasigiye Paul aho yaguye itambere yabaye paralyse. Icya kabiri abimpumu. Amara iminsi 3 atabona atagenda. Imana yohereza Ananiya kuza kumubatiza. Paul araza, Ananiya aramubatiza. Paulo nubwo yakize yarinze apfa agifite. Hari ikintu twize muri histoire bita ngo ni trace. Trace abantu batize. Nigihe bapigime banyuraga ahantu bagasiga bashinze nk'amashiga. Hazanyura abandi bantu nyuma y'igihe bagasanga ahantu urabona kujya bashingaga amashiga y'amabuye. Bakavuga ati hano higeze kunyura abantu. Imana isigira Paul trace yarinze apfa. Icambere amaso ye yarahumutse ariko rimwe rihora ririra. Rikazaririra ibintu bimeze nk'imigenge nk'amashira. Iryo jisho niryo ryamugejeje mu Bagalatiya. Ntiyaragiye mu Bagalatiya kwigisha. Yaragiye kwivuza amaso. Mu Bagalatiya hari ameze nk'ikabwayi. Ari ijisho rimutwaye yagiye kwivuza. Agereyo asanga Abagalatiya baraguye. Abagalatiya kubera kwakira abakiriya benshi bararushe barazinukwa. Baravuga ati aba bantu tubacumbikira batwishura ifaranga. Nibo bantu bazanye amaroje bwa mbere Abagalatiya. Kandi bazana n'amaresitora. Paulo arababwira ati yeme kubera iki mwatangiye iby'umwuka mukaba mushoje izo. Akabwira Imana ngo wankijije ijisho. Imana ikamubwira ngo ubuntu bwaje buraguhagije. Paul agira iyo nenge y'ijisho itakabi. Paul yarinze afara amatanga. Iyo paralyze yerekiza ariko Paul yakazanyura ahantu imvura yaguye ukamenya ko ari waciye. Vuga ngo trace y'Imana nigitagaza. Ngoro Imana itarabashira amatrasi. Asifiwe sa. Paulo arabatizwa. Amare kubatizwa ya abwira Ananiya aramubwira ngo igitangaza ni sinokorera Imana. Jewe n'Imana tukibaduye. Nzabanza niyuzuze nayo. Nzamvuga inumve nayo nivuga nyumve. Yesu yaravuze ngo intama zizazimenyijwe iby'umwunge. Haleluya! Asifiwe sa. Amaboko yake twe ngabagira cyo turebe. Muri hano. Gira gutya nimburi hano turebe. Man nizose mvuguza witaba. Jewe nawe tuba umuntu umwe nigiunge nawe. Singukorere ndi yaduyiwa. Aragenda aja muri ahantu bita muri Arabiya. Amaraho y'imyaka 3 amezi 38. Azabwira Imana ngo jewe nimvuga aho yumve ari a. Amakuru aragenda agera ku musaza bitabari naho. Baramubwira ngo Paulo yarakijijwe. Coge yitwa Sauli. Ati nawe asigaye avuga Imana. Coge bari naba yari yaragiye muri Antiokia. Itorero rya Yerusalemu ryari ryaragize ibyago abantu barahunga. Waje gusura bahungiye muri Antiokia. Bamubwira aya makuru ati ga Paulo yarakijijwe. Amenya amakuru ko avuye muri Arabiya yagiye iwabo aho yaravuka bita ngo ni Tarso. Bibiliya iravuga ngo bari nabaje kumuza. Amuzana mu bantu batamwemera. Mu bantu bamwanga kuko ibyago bagize niwe wabibateje. Ariko aza kumugo
umugongo wa Barinaba. Nta muntu mubi ubaho, ahubwo abantu babi babuze imigongo y'abantu beza bagendera. Haleluya. Hariho abantu bafite impano z'aba Pawulo ariko babuze imigongo y'aba Barinaba. Ba Barinaba barabuze. Abantu bameze nk'aba Barinaba ntibakenera ko ba Pawulo bamenyekana, bakenera ngo ari bo bonyine baguma kuri top, kuri hit. Yeganyeza umuntu kuri imbere umubwire ngo heza mwene se umugongo umuhe. Haleluya. Abantu benshi bagira babagwanya, abantu benshi bagira babanga, abantu benshi bagira babapinga, abantu benshi bagira babatsikamira, ariko abantu benshi babuze imigongo y'aba Barinaba. Ba Barinaba barabuze. Tange somba ufite zigitangaza kuruta izo Pawulo yaravuze, ariko Pawulo Barinaba yamushize ku mugongo amutwara mu ntumwa zamwangaga, arababwira ngo uyu ni mwene se. Haleluya. Haleluya. Akanwa k'abakristo sako kuvuga bene data nabi, nako kubwira abandi ngo uyu ni mwene data muri Kristo, ariko ikibabaje nuko akanwa k'abakristo kataza kavuga bene se neza. Ongera unyeganyereza uwo mwicaranye umubwire ngo akanwa kawe kaza kavuga abandi gute. Munyeganyeza umubwire ngo umwuka wa Barinaba ukujemo mu izina rya Yesu. Umwuka wa Barinaba uzi kuvuga neza kandi uzi amakosa yawe yose. Muntunga ibiganza mwogashwamwe muvuge ngo umwuka wa Barinaba ukuzure. Umwuka wa Barinaba uzumenya, uzufatira umuntu mu byaha ariko ukamushira ku mugongo ukamwitwararika. Mureke mbabwire umusoda wese uri ku rugamba ni umukandida wo kuraswa, ariko iyo bene se iyo bamurashirira mu ntambara abasoda bagenzi be ntibaza bamuta, baza bamwikorera bakamutwara ku bitaro bakamuvura, yamara gukira akagaruka ku rugamba. Ariko twebwe abakristo siko tumeze. Iyo mwene so bamurashe gusa bukeye nta ububonye ikiraka cyo kuvuga. Tuzakomeza ejo ijambo ry'Imana rituganza. Amen. Haleluya. 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 Twarimo tuvuga umwuka wa Barinaba. Barinaba ni urugero rwiza kuri buri mukristo wese. Amen. Ni umuntu utavuga intege nke za mugenzi. Iyo uvuga intege nke za mugenzi wawe ntuba uri umusirikari mwiza, uba uri umugambanyi. Kuko iyo umusoda bamurashe ku rugamba hanyuma ugahamagara aduyi ngo mwene wacu bamurashe, leta yawe ntiyo kwishimira. Iyo uri umukristo ukavuga intege za mwene so nawe, leta y'Imana izisanga uri umugambanyi. Yeganyeza mwene wanyu umubwire ngo yewe tiwoba uri umugambanyi. Umwuka w'ubugambanyi utuveho mu izina ryande rya Yesu. Dutere haleluya yo kwirukana ubugambanyi. Haleluya. Haleluya. Umusirikari mwiza wa Kristo Yesaya yaranditse aravuga ngo iyo urukwi rucunze umwotsi ngo siwo mwanya wo kurufata ngo barujugu ngo ni umwanya wo kurufata tukarushira mu ifu ugafatwa neza. Barinaba afata Paul aramuza amugeza muri bene se muri Antioki ngo barangize kubera ukuntu yazanywe na Barinaba bama bamubabarira ngo barangize barase. Niyo huduma ya kabiri Paul yakoze yayikoreye muri Antioki ya IPCD ngo basenze amezi 12 yari huduma y'igitanga uva kuri izi zanyu z'iminsi 3
haleluya. Imana itwongera igicaniro cy'amahombe. Narivuze ngo Imana ikongera igicaniro cy'amahombe. Imana ikongera igicaniro cy'amahombe. Nitugira ibicaniro by'amahombe, hari ibigeragezo byinshi tuzotsinda. Muri Kongo hari imbwa yakazi ry'amagi. Iwacu mu Bija hari umugabo wari waravuye ubembe, aravuga ngo iyi mbwa izamara amagi. Umunsi umwe afata igara ritogosa rirashuha neza riratukura, burya bazaba yateka batayamenye. Arangiza ahamagara amakasi iraza ayiterera igijya ritogota. Makasi gira ngo ni ibisanzwe ifatigi ry'umuriro, isanga igi rirashushe iraricira. Kuva uwo munsi makasi yarakijijwe ntiyongeye kurya amagi. Reka tugaruke impamvu satani impamvu azadushobora. Satani nta mbaraga agira, ariko azashobora amagakonje. Nukonja makasi zakurya, ariko nushuha satani azagucira. Haleluya. Wamaruka uvuga ngo baramaze no kukuroga, urakonje, ariko nushuha bazagucira, bazakuruka. Nyeganyeza mwene wanyu umubwire ngo shuha batazakumara. Haleluya. Munyeganyeza umubwire ngo mwene dashuha. Nabakora rimwe munyeganyeza umubwire ngo togota. Nudatogota amakasi zakumi. Ibitaro birahari, ariko bishobora bakonje. Iyo bisanga dutogota biza biduti. Paul baramusa n'abamwishiza mu masengesho. Vuga ngo amasengesho. Barasenga ukwezi kurashira, barasenga ukundi kwezi kurashira, barasenga amezi 3 yikubitamo, ngo baragenda ngo bageze amezi 12, ngo kandi banyuzagamo bakiyiriza. Umwuka w'Imana aramanuka. Naratanga imbaraga z'Imana ziba gusa ahantu hamwe, ni mu mahombi. Abakunda amahombi Yesu ashimwe. Imana ntizivugana n'umuntu ngo ni muremure, ngo ni munini, bakomoka mu nzikize. Oya, Imana izivugana n'umuntu bakugicaniro. Ukumbuye kumva ijwi ry'Imana, yoboka inzira y'amahombi. Ushuhe, usenge, wongera usenge, usubira usenge. Abayumbe benshi, abakristo benshi tugira ibibazo, tuzadusenga gusa ibibazo byaje. Umukristo ugomba gusenga, ibibazo bigasanga uzusenga, bikongera bikagenda bikagusiga uzusenga. Umuntu mwicaranye nimba atari nyoko bukwe, mubwire ati wowe kagira Imana, ongera amasengesho. Bose Imana itubahiro. Haleluya. Bibiri kiravuga ngo bagera amezi 12, ibyakozwe n'intumwa 13. Umwuka w'Imana aramanuka, aravuga ngo muntoranirize Paul n'abari nawe, ngo bagende kuvuga ubutumwa bw'Imana. Muntoranirize Paul n'abari nawe. Paul amaze kugera arakwiriye, namupimye aruzuye, arashitse, ndamwizeye n'umugabo. Nijyari Imana izadutangira ubuhamya, nijyari Imana izatwizera, nijyari Imana izakwiringira, nijyari Imana izashamanga kuri wowe ivuga ngo runaka arakwiriye muri rubanda, runaka arakwiriye mu itorero. Nijyari Imana izagushira ku munzani isanga umeshimama Imana. Ejo tuzokomera urugendo, tuzotangira ku rugendo rwa mbere rwa Paul.